Wingane zawuthi impela ke sekutrend video phana ke enkundleni zokuxhumana yegcwama elisha ehamba ke noma wengane yakhe ke okumakampuphu njengoba ke ibonakala phana ke umakampuphu engena phana ke emotweni ke yegcokama okuyiHyundai H1 kanti ke okusike abantu phana ke enkundleni zokuxhumana ke izona ke izihlangu ke ezifaka uyena ke umakampuphu ke owazithengelwa uyena ke umsoco okubonakala ke kahle mhlophe ukuthi ke lokhu ke into ke yamanje kodwa phama sike nokuhlaba wengane zakuthi impela ke sinibingelele kuyona ke imbuso sethi MTV sithi nje saqala ungena kuyona nge-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell ikhona uzothola ke ezonke izindaba ke shishayo nazo ke ezitrendayo. Ke wingane zawuthi impela ke sokutrend video phana ke enkundleni zokuxhumana kubonakala ke igcokama ke elisha noma wengane yakhe komakampuphu njengoba ke bedibana phakwenye ke yezindawo labana ke wayemlanda khona phela ngemoto yakhe iHyundai H1 kanti ke wingane zawuthi impela ke abantu ke bayababaza phana ke enkundleni zokuxhumana njengoba ke bebone phela ke izihlangu ke ezifakwa uyena ke umakampuphu bezifanisa ke nezinye ke ihlangu ke umakampuphu ke wazithingela ke uyena ke umsoco bengaphakathi ke esitolo ke njengoba ke phela ke wayezilinganisa bathi yabona ke lokhu ke lehlangu lezi zathi ngomsoco osho ukuthi into yamanje buka nangu usefake zona eyongena pha emotweni yegcokama elisha bafuthi impela ke abantu ke bayababaza phana ke enkundleni ke ezokuxhumana bathi yabona lana bafuthi impela ke asazi futhi ke asazi ke lokhu kwangempela kanti ke wengane sothi impela sibonela phana ke igcwama ke elisha nalo ke liphawula phela ke lithi kwavele ke kwamanzi nte okusho ukuthi ke kunensizwa esizijuluka ngayo le VN ebhutshukile pha enkundleni ke zokuxhumana uma sokubhutshuka nayo ke le video lithi nje impela kumanzi nte kanti sibonela phana ke nayo umsoco impela ke ephawula phana ke ehleka phana ke ekhasini lakhe ke lezokuxhumana kwa Facebook lapho ethi impela mangaba ningibonela yena nize nisize ningishayele yena ngetshe ngoba mina ngikude kakhulu naye bafuthi impela ke izinjalo ke izindaba ke ezenzekayo phana ke izinkundleni ke zokuxhumana yize ke esingahamboni phana ke umakampuphu ke ephawula ke ngayo ke le VN ke etrende kakhulu lapha ke ebebonakalisa ukuthi cha impela ke yena ke akanankinga ke nobaba ke wengane yakhe ngoba ke mangaba ke efisa ukuthi ke abuyele kuyena ke usengabuyela noma ke sokukunzima ngoba phela ke usumuntu ke osolotsholiwe waphindwa waveza banalo ke igcwama elisha nalo lingabalaya ke abantu libuyelane noma wengane yakhe nabangaba ke uthando ke akasenalo ngalendlela ke wayenalo ke phambilini bafuthi ke impela ke asazi futhi ke thina ke asazi ke lokhu kwangempela kodwa thina ke simbozo sethi MTV nje ake sibambela ihlangana ivideo elandelayo.